Okay, alright, turacyari Sport Journalism Galaxy TV. Nkomeza gushimira buri umwe wese wakoze subscribe kuko niwe udutera imbaraga kugira ngo dukomeze twagezeho amakuru yose y'imikino aba agezweho hano mu Rwanda ndetse n'hanze y'u Rwanda. Aka kanya rero nta kintu kigezweho ni transfer ziba zirimo zivugwa hano mu Rwanda ndetse n'hanze y'u Rwanda. Transfer mu makipe mukunda APR FC, Rayon Sport ndetse n'andi agiye atandukanye. Abakinyi barimo bararambagizwa ndetse amakipe arimo ararambagiza abakinyi bagiye batandukanye. Uyu munsi rero ndibuze kugaruka ku witwa Fahad Aziz Bayo ndetse no witwa Jean Claude Girumugisha. Ndaza kugaruka ku witwa Aimable Nsabimana mu ikipe ya Rayon Sport ndetse garuke no ku witwa Aziz Basane. Abo ngabo ni bakinyi ndibuze kugaruka uyu munsi, umva ko ndibuze gukoma mu makipe yose uko ari abiri. Uyu nguyu bamwita Fahad Bayo, ni umugande ukomeye cyane. Ubundi iri zina iyo ukirivuga hano mu Rwanda nta kindi uhita wumva nuko ni umwe mu batsindiye u Rwanda i Kigali ubwo ikipe y'igihugu ya Uganda yatsindaga ikipe y'igihugu y'u Rwanda igitego kimwe ku busa mu bakinyi bakina imbere mu gihugu bazwi nka CHAN, aho aribwo bwa mbere ikipe y'igihugu ya Uganda yatsindiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda i Kigali. Ni igitego cyatsinzwe rero n'uyu nguyu Fahad Aziz Bayo. Akaba ari umusore ukomeye cyane, ni umusore wanyuze mu makipe menshi agiye atandukanye. Akaba ari umwataka abantu benshi batinya ndetse ni wa mwataka tuvuga ko uwitwa Mamadusi ndetse n'uwitwa Victor Mboma Chukwemeka. Mu gihe uyu nguyu Fahad Bayo yaba aje mu ikipe ya APR FC, aba babiri rwose umwanya bahita babubura cyangwa se bakabibagirwa neza cyane. Kandi nk'uko muri transfer bimeze, uyu musore nagahenze cyane kuko ubu ngubu ari free agents nyuma yuko atandukanye n'ikipe ye. Yaje kuba yagiye gukora igerageza mu ikipe ya Young Africans, ariko agezeyo ntibyagenda neza kuko uwitwa umutoza wa Young Africans yaje kuba yabwira abayobozi ko afite Clement Muzizi ndetse na Azizki, ko abangaba ari abataka babiri bakomeye adashaka kubashyiraho undi mwataka wa gatatu kuko byasa nko bikuriye competition yatuma bahangana. Bikaba byatera umwuka mubi mu ikipe ya Young Africans. Rero birangira uwitwa Fahad Bayo atahawe umwanya. Rero bamwe muhagarariye uyu musore Fahad Bayo baje kuba bakwandikira ubuyobozi bwa APR FC basa nko bapropose kugira ngo Fahad Bayo abe yazamo nubwo byaba ari igihe gito nk'amezi 6, akaza akaba yabakinira, hanyuma akaba ashaka n'indi kipe ikomeye, wenda tuvuge ku mugabane w'Iburayi cyangwa se n'andi makipe akomeye hano ku mugabane wa Afurika, maze shampiyona yazarangira bakazareba neza uko bazakora amasezerano ndetse bakanavugana kuri byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ubundi we gahunda afite ni uko yazagatera amezi 6 mu ikipe ya APR FC, nuko shampiyona yazarangira akazaba bavugana ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Uyu ni umusore ufite cyitwa kariyeri nziza kuko ni umusore ukina ikipe y'igihugu ya Uganda. Imikino myinshi ikipe y'igihugu ya Uganda arakina kandi abanzamo. Ni umusore ubanzamo abitwa ba Bobo Sijya Ruhanga batari mu kibuga bari hanze, ndetse n'abandi bagiye batandukanye ba Nicolas bari hanze. Uyu nguyu rero Fahad Aziz Bayo ni umusore ukomeye cyane. Aramutse aje mu ikipe ya APR FC byahindura byinshi bigiye bitandukanye. Uyu nguyu rero ni umwe mu bagande barimo bifuzwa na APR FC nyuma y'uwitwa Alan Okero. nawe naje kuba nabwira transfer ye, mbabwira uko yiteguye cyangwa se uko ibyifuzo bye birimo kuba yakwiza mu ikipe ya APR FC, kandi ko APR FC yaje kuba yakora approach mu ikipe ya Vipers yuko uyu Alan Okero yabasha kuba yamusinyisha akaza mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Reka mve kuri Fahad Bayo je ku musore bamwita Jean Claude Girumugisha. Ni umusore ukomeye cyane w'ikipe w'umurundi ukina ndetse n'ikipe y'igihugu y'abarundi, ikipe senior. Akaba akina match zose zishoboka kuko na match nimwe uwitwa Jean Claude Girumugisha adakina, kandi agakina yabanjemo neza cyane. Uyu nguyu Jean Claude Girumugisha muramubona neza cyane, akina ikipe ya Al Ahly Omdurman, ikipe yo mu gihugu cya Sudan, ariko ubu ngubu siho ikina muri Mauritania. Ni ikipe y'umutoza ukomeye cyane bamwita Flora Ibenge Ikwanga, umutoza w'umukongomani, mu batoza bakomeye batoje ikipe y'igihugu ya Kongo, agatoza Fal Rabat mu gihugu cya Maroc. Ubu ngubu rero atoza Al Ahly Omdurman yo mu gihugu cya Sudan. Iyi ni imwe mu makipe akomeye cyane mu gihugu cya Sudan, dore ko no mu matsinda cyangwa se mu mikino nyafurika iyi ngiyi ari ikipe ijya mu matsinda kandi bitayigoye ikajyamo bitagoranye cyangwa se ikajyamo by'akanya gatoya. Ubundi yo agashya nuko
yajya mu matsinda igahita ivamo, kuko ubundi akenshi ikunda kurenga amatsinda. Rero iyi kipe uwitwa Jean Claude Girumugisha imikino yose arayikina, kuko muramuzi no mu mikino ya Mapinduzi Cup ubwo ikipe ya PFC yakoragamo mu mikino ya Sekafa Kagame Cup, ubwo PFC yakuragamo Al Ahly Omdurman. Uyu musore Jean Claude Girumugisha ni umusore agiye masimbuye ku minota 50, ariko ahindura byinshi bigiye bitandukanye. Acurika ikibuga, abitwa Banige na Clement baramwumva rwose, abitwa ba Kimimana n'Uswatara icyo gihe agifite umwanya ubanzamo baramwumva neza cyane. Niyo Mugabo Claude icyo gihe yahuye n'akazi gakomeye cyane, bamwita Byingiro Gilbert Kagege, we ntiyari guhumeka, kuko uyu nguyu Jean Claude Girumugisha yari yabazonze, arimo abacengagura, arimo abandagaza mu kibuga, gusa biza kurangira n'ubundi Nyamukandagira itsinze uwo mukino. Sigira umugisha wenyine, muramwibuka n'ubundi musore bamwita Adama Coulibaly, uyu munyamari nawe murabizi ko ari mu bari bazonze iyi kipe ya PFC. Rero uyu Jean Claude Girumugisha ubuyobozi bwa PFC bwaje kuba bwagira ubushake bwo kuba bwamusinyisha, bwandikira ikipe ya Al Ahly Omdurman yo mu gihugu cya Sudani, ariko umutoza Fora Ibenge Ikwanga nta kindi yaje gusubiza ubuyobozi bw'ikipe ya PFC, ko yaje kubasubiza ko bagomba kumutangaho $600,000 by'amadolari, bita bisa nkaho bikina rya PFC kuko kubona ikipe yapfa kwishyura umukinnyi $600,000 by'idolari byo kumugura hano ku mugabane wa Afurika. Ikipe nka PFC itajya mu matsinda, atari ikipe ifite ubukombe nka za Al Ahly cyangwa se Zamalek cyangwa se Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns, Simba Sports Club n'andi agiye atandukanye tuzi ko akomeye, atanga amafaranga menshi. Rero kuri uyu nguyu Jean Claude Girumugishaho umuntu ashaka yavuga ko bidashoboka cyangwa se bigoye cyane. Rero reka twitega tuzarebe ko iyi transfer y'uyu mugabo izakunda cyangwa se bikaba byagenda neza cyane. Bamwita Jean Claude Girumugisha, akinira ikipe ya Al Ahly Omdurman. Rero ko nkomeza njya mu ikipe ya Rayon Sport Official Murera, ikipe y'Inyanza, Gikundiro cy'Inyanza. Nshuti zanjye, dusoje umwaka tugiye gutangira undi, nta kindi mbasaba mukore subscribe kugira ngo muduhe imbaraga, ndetse natwe tujye tubagezaho amakuru yose y'imikino azajya aba agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Byinshi bigiye bitandukanye biri kuvuga mu kipe ya Rayon Sport. Cyambere nuko uwitwa Bwana Nsabimana Aimable arimo araka gatanya, atagishaka ko yaguma mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse we aho arimo asaba ko yakwiye kuba yamuririzinga akishakira n'ikipe ajyamo, kuko we avuga ko hari amafaranga ikipe ya Rayon Sport imubereyemo ariko ikaba idashaka kuyamuha, ariko Rayon Sport nayo ikavuga ko nta mafaranga ibereyemo uyu nguyu Nsabimana Aimable. Rero twavuga ko ari bombori mu ikipe ya Official Rayon Sport, gusa twiteye ko ibintu byabo bizagenda neza, ikaguma muri ritime yari irimo muri ino minsi ishize. Reka ve kuri Nsabimana Aimable nje kuwitwa Aziz Basane, umwe mu basore bakomeye cyane barimo bafasha ikipe ya Rayon Sport, umwe mu basore bazanywe n'umunyamakuru ukomeye bamwita Mucyo Anta Biganiro, niwe wazanye uyu nguyu Aziz Basane hano mu Rwanda. Rero nawe nyuma yaho harashize iminsi atarimo ahuza n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, ubu ngubu ibintu byaje kugenda neza, bicamo rwose. Uyu musore ameze neza mu ikipe ya Official Rayon Sport. Ahangaha ni kuri Sports Channel Galaxy TV, nta kindi mbasaba mukore subscribe kugira ngo amakuru yose y'imikino azajya aba agezweho, mujye muyamenyera ku gihe, ndetse muyamenye ari ubwino, muyamenye imbere y'abandi bagiye batandukanye baba bashaka kumenya ubwino mu mikino. Ciao Hasta la vista, ndabakunda cyane. Reka dutangirane umwaka kandi ndizera ko bizagenda neza kurusha uko umwaka ushize byagenze. Hasta la vista.